Megsilbilang hurado rin tilang miyembro ng Pampanga Press Club king genapan a Division Secondary School Press Conference. Megsilbilang hurado ring miyembro ng Pampanga Press Club o PPC adina Ian Flora, Ria Isidro, Pedok Bartolome at Wency Marin king Division Secondary Schools Press Conference aganapan ninyang Miyerkules, November 13 king Pampanga High School king Syudad ning San Fernando. Benny Munandareti ing pamaglawe karing niyaya liwang journalism categories kaya duwangan ing artist ay Doji Arellano Aguinaldo amidake naman king kayang gelingan at karanasan king amanwang kompetisyon. Payabot nemang pasalamat ing PPC king pamagtiwala at pamikatago na makapagsilbi bang pasiknangan ing campus journalism king lalawigan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.